Iris. Abadan dihentikan jadi abada. Abadan, abada. Yuk mulai. Hentikan ya ujungnya ya. Silakan. Yaumal qiyamati wazna. Yaumal qiyamati wazna. Kemudian. Wal adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha. Kemudian. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Kemudian. Fal mugirati subha. Fal mughirati subha. Kemudian. Fa atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Kemudian. Fa wasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Kemudian. Wa wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum rapuh dulu baru keras. Azwaja. Diulang. Wa khalaqnakum azwaja. Aznya enggak ada kol-kolah ya. Wa khalaqnakum zaitun, Zainab. Azwaja yang kol-kolah yang jim ini. Ya, diulang lagi. Wa khalaqnakum azwaja. Masih ya, masih kol-kolah di sini. Enggak boleh kol-kolah. Wa khalaqnakum zaitun, Zainab, Zainuddin, azwaja dilatih ya nanti. Azwaja. Jangan aja di sini. Di sini pecah, rapuh. Ya, yang ini sekarang. Waj'alna. Wa ja'alna numakum subata. Bukan nu tapi nau. Wa ja'alna naumakum subata. Diulang. Wa ja'alna naumakum subata. Kemudian. Bil bil akhsarina a'mala. Bil akhsarina a'mala. Kemudian. Yuhsinuna sun'a. Yuhsinuna sun'a. Kemudian. Kanu min ayatina ajaba. Kanu min ayatina ajaba. Kemudian. Wazidnahum huda. Wazidnahum huda. Kemudian. Fasawfa yad'u subura. Wasaufa yad'u thubura. Kemudian. Wa yasla sa'ira. Wa yasla sa'ira. Kemudian. Ini aniatan yang kan jadi aniyah. Aniatin, aniyah. Ya, baca. Tasla naron hamiyah.
Tasla naran hamiyah. Kemudian. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Kemudian. Lisaiha radiyah. Lisaiha radiyah. Kemudian. La tasma'u fiha salah. Ya. La tasma'u fiha lagiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Kemudian. Malam tuhita bihi khubra. Malam tuhita bihi khubra. Kemudian. Bihadzal hadithi asafa. Bihadzal haditsi asafa. Kemudian mana? Terus? Mana nubi. Iya. Oh, mana? Kemana tadi? Ini ya. Ini. Manahnu bimustaiqinin. Ayo. Mana nubi mustayqinin. Kemudian. Wa huwa khairul hakimin. Wa huwa khairul hakimin. Kemudian. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud. Kemudian. Fir'auna wa Thamud. Fir'aun wa Thamud. Kemudian. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Kemudian. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kemudian. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Kemudian. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Kemudian yang ini wal qamar. Wal qamaru bihusban. Wal qamaru bihusban. Kemudian Wa wada'al mizan. wa wada'al mizan. Kemudian Fa aksaru fihal fasad. fa'aktharu fihal fasad. Kemudian
yudha'afu lahumul azab. Yudha'afu lahumul azab. Kemudian. Wa tadhakuna wa la tabkun. Wa tadhakuna wa la tabkun. Kemudian. Dzalikal khizyul azim. Dzalikal khizyul azim. Kemudian. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Kemudian. Hal yastawiyani mathala. Hal yastawiyani mathala. Kemudian. Wa huwa bil ufuqil a'la. Wa huwa bil ufuqil a'la. Kemudian. Fahasyara fanada. Fahasyara fanada. Kemudian. Alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Wa huwal hakimul khabir. Wa huwal hakimul khabir. Kemudian. Fartakibahum wastabir. Pendek. Fartakibahum wastabir. Fartaqibhum wastabir. Kemudian. Kahashimil muhtazir. Kahashimil muhtazir. Kemudian. Wa namariku mawzufah. Bukan. Diulang. Ayo diulang. Wa namariku mawzufah. Bukan mas sod ya. Wa namariku masfufah sod masfufah. Diulang. Wa namariku mawzufah. Masfufah, masfufah. Wa namariku sod salat basok sok masfufah. Wa namariku masfufah ya. Diulang, dilatih-latih ya. Di situ kurang bagus. Kemudian, Wa tawassaw bil marhamah. wa tawasaw bil marhamah. Kemudian. Yang ini ya la a'budu. Kemudian La a'budu ma ta'budun. la a'budu ma ta'budun. Ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Kemudian. Ala atharihim yuhra'un. Ala atharihim yuhra'un.
Kemudian Wassalamun alal mursalin. wassalamun alal mursalin. Kemudian Ulaika ala huda. ulaika ala huda. Kemudian Makithina fihi abada. makithina fihi abada. Jelas? Terus Alam naj'alil arda mihada. alam naj'alil arda mihada. Kemudian Bihadzal hadithi asafa. bihadzal hadithi asafa. Kemudian Min awliya. min awliya. Kemudian Ulaika humul kafaratul fajarah. ulaika humul kafaratul fajarah. Kemudian yang ini la ilaha La ilaha ula'i wa la ilaha ula'. bagus, tapi suaranya belum mengembang ya. Nanti belajar suara ya kamu ya. Ya, Pak. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Nanti belajar ya. Bisa kok. Ya, Pak. Sekarang inna itu sama dengan nun satu nun mati, satu nun hidup. Inna ke ana. Yuk mulai. Ana. Anak nggak ada yang panjang. Anak. Ana. Kemudian Anna. anak. Terus Ama. ama ain. Ama. Amma. Amma. Kemudian Innahu. innahu. Innaha. Innaha. Ummuhu. Ummuhu. Ummuha. Ummuha. Kemudian Innahum kanu mujrimin. innahum kanu mujrimin. Kemudian Wa inna ilaihi raji'un. wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Tsumma adbar
Thumma adbara. Thumma adbara yas'a. Kemudian. Fa innal jahim. Ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa innal jahima hiyal ma'wa. Sin ya. Labithin ya ini. Ini. Labithina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Kemudian Hadaiqa wa'is. ya benar. Hadaiqa wa a'naba. Ya. Hadaiqa wa'naba. Hadaiqa wa a'naba. Kemudian Inna hadhihi tadhkirun. bukan tadkiran. Lihat, 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 lihat. Tulisannya apa yo? Ya Pak. Aduh. Mm-mm. Inna hadhihi tazkirah. Inna hadhihi tazkirah. Kemudian Summa amatahu. Summa ama. Summa amatahu fa'aqbarah. Salah. Summa amatahu fa'aqbarah. Diulang. Diulang. Summa amatahu. Summa amatahu fa'aqbarah. Ya. Summa amatahu fa'aqbarah. Kemudian ini tadi rekaman yang satunya listriknya terganggu ya. Jadi mati, tidak apa-apa ya. Yang selanjutnya aja nggak ada nih. Ada gangguan. Kemudian yang ini nun mati tertanwin ketemu nun dan mim idgham bigunah ini ya. Yuk. Khairun nisa. Khairun nisa. Yuk. Mimma. Ada pengaruh. Mimma. Mimma. Kemudian. Wa malahum min nafirin. Bukan, bukan, bukan. Diulang lagi. Ayo, ulang lagi. Ayo. Wa malahum min nasirin. Wa ma lahum idgham mimi ini mim mati ketemu mim, min ini idgham bigunnah. Wa ma lahum min nasirin. Ayo ulang. Ayo ulang. Wa malahum min nasirin. Wa ma lahum min nasirin. Kemudian Huwa fi dhalalim mubin. huwa fi dhalalim mubin. Kemudian
Ayo. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Kemudian. Summa dammarnal akhirin. Thumma dammarnal akharin. Kemudian. Qalilam ma tashkurun. Qalilam ma tashkurun. Lagi online. Kemudian. Qala. Qala innakum makithun. Qala innakum makithun. Kemudian. Liyuqadha ajalum musamma. Liyuqadha ajalum musamma. Kemudian. Inna kaidi matin. Inna kaidi matin. Kemudian. Walan. Yang ini. Halo. Walan. Ya. Walan lahu haroba. Walan nu'jizahu haraba. Kemudian. Ya. Fakulu. Fakulu. Ya. Fakulu hani amma. Ya. Fakuluhu hani ammari'a. Kemudian. Amilatun nasibah. Ain. Amilatun nasibah. Kemudian. Khusyubum musannadah. Khusubum musannadah. Kemudian. Yang ini alif lam samsiah dan komariah ya. Alif lam yang dibaca sama nggak dibaca. Gampangnya alif lam nggak dibaca karena nggak ada tanda baca. Yuk, wan nahar. Wan nahar. Wan nahar. Kemudian. Wan nas. Wan nas. Bin nuzur. Bin nuzur. Pendek. Bin nuzur. Gitu. Bin nuzur. Bin nuzur. Kemudian. Fi sudurin nas. Fi sudurin nas. Kemudian. Al-waswasil khannas. Al-waswasil khannas. Kemudian. Wan
wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Kemudian Wan nasyitati nashta. wan nasyitati nashta. Kemudian iya, internetnya kenapa? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ayo. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kemudian internetnya kenapa? Am kana minal ghaibin. Coba lihat dulu ya, nanti masuk lagi. Inni lakum nadhirum mubin. Wa ma lakum min nasirin. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Aidha kunna 'idhaman nakhirah. Ulaika ashabul jannah. Baik, silakan dibuka lagi Rizka. Halo Rizka. Ini mulai. An-nari dzatil waqud. Ini alif lam yang dibaca sama nggak dibaca ya. Rizka, halo. Ilhum 'alaiha qu'ud. Rizka, buka. Mic-nya sudah terbuka, tinggal ngomong ya. Mungkin internetnya. Inna jahannama kanat mirsada. Littagina ma'aba. Innahu laminal kadhibin. Summa aghraqnal akharin. Wala tubtilu a'malakum. Summa qada ajala. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Inna hadha la syai'un ajib. Innahu hamidum majid. Inna ilayna iyabahum. Summa inna alayna hisabahum. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Nanti Rizka belajar ya. Ini apa yang Pak Adi rekamkan buat kau. Kayaknya internetnya bermasalah. Nanti diulang-ulang. Kemudian tadi awal-awalnya ada gangguan juga. Nanti di lain hari ditambahin lagi ya. Pak Ari mau ke rumah yatim dulu. Mohon doa restu untuk semuanya. Mudah-mudahan pengecoran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ini pengecoran ketiga. Untuk lantai 3-nya ya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.